د انجام êrişên hovaneyên çekdarên Daişê li ser bajarê Kobanê bi biryara Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî şandina pêşmergeyan beref Kobanê di Parlamentoya Kurdistanê de hatiye emzekirin û ev gav jî bilind tê nerxandin li Rojavayê Kurdistanê. Ez bînim arkekê her kesekî Kurd e, her Kurdekî ye li çê welatî bê, li çi bajarî bê û hêviya cihekî xweşiyê got pêşmerge îro beravaniyê ber welatê xwe de bikin û Kobanê îro hacetê ve pêşmergeya got beravaniyê ber de bikin. Şandina pêşmergeyan ji bo Kobanê gavekî pîroz e wekû welatiyek dibêje û ji mafê her Kurdekî ye beravaniyê di ber xaka Kurdistanê de bike li her deverê. خودی ما مستبراستی تدوی از پیر مساری صدی صد گاوا ملت کی وک ملت می کرد ان دورک تعرض جنوساید کی دبی و مالورنک چه دبی و تدبینی پنبری و کوچبریا گوچه بوی به 200 و 300 هزار ادبینم گو هزک ایرول سرخوا هزک معترف هزک دا خویا کرن انه سرکفتناوی بروجانه او سرخوا او کرده لسر عردیق و خودی هزک و خودی سرکفتنا و تدریبا وانا و پیشکتنا وانا هیچ ما نش حقی پشمرگای ورن ما مستا یک جنونرین جوانا ل روجاوای کردستان دبیجه کار پشمرگیان کارکی نتویه پشمرگه بونه سمبولا برخودانه لدیجی تیروره لسر آستان ناونتوی هاتیه ناس کرن. ام دبینن وک جوانا اف گاوک پیروزیه هکا پشمرگه دوی فتره ده ناوکی خداید سر ناحیه عمومی راستی وکا لشکرکی هزی خورد سر عرضه کاری دجی داعش کار بکی خاصا دواره نتوید کوبانی از دبینم وارکی عرضه کردستانیا و نهج اقلیم کردستان دوینه رینیره کار دکینها و دخوازه وی باجاری ها و تون درستاوا از بجمی رزگار بکی خلکن روجاوای کردستان چاوارین پشمرگین کردستان در باسی کوبانه ببن و هرما کوبانه جشکدارین داعش رزگار بکن و همولاتین هرمه بزودترین دم وگرین لباجار و گندین خوا بری ورز زوستان دست پی بکه. اسماعیل علی آرک تیوی دیرک